ده لكن إيرو دنابا شورشة والأغادة ده دكان رولي أشكالات كيف قدام عشان در بأزادية بدشة جبار جبر بأزادية بدار المزيد دابجة دوی بیواجه شارکسی ده جبوی لهر چهار پارچه کردستانی امور کشید و گل ما فرقای یک نوا به دست بخیر رول و کرد و کردستانی کن. بیواجه آن سر ما فرض دکت کو یان امه و یان امه و کشید پیشنگی یکی نتوایی دموکراتیک بکن نبپارزن و بهز در به یکی نتوایی کرد و بچه ده نابر نخواستم ترورده حالا خواه بده زانست تاجر کوجیان اساس جنا به باوریا کوجین و حمود چارەسەرکردنا پرسپێکا کوردە هم جید ئاواکردنا سووریا دموکراتی وقت سوری به شێوازێکی تێڕێ خستێکردن ئەڤە باندوراخۆ لبنان دکێ باندوراخۆ لە ئوردن دکێ هەروەها وڵاتە ڕۆژهەڵاتا ناوین دکێ ji bo vêya gelekirî û her çarpıcı Kurdistanê herweha yekîtiya jinan li ser asla cîhanê rastî yani nexwestim raxibin ama hin tiştan gerek zarar bibin lekaval tiştgotin baş kerema ji bo jin û rêxistina jin yani hayber jin şuma ku rêxistin dikir nav giştî têrê dike yani got yani evvel medina xwe dikarim bêjim serbestin ama jin bazî tiştan zarar bikin yani sedam şoreş di dîrokê çêbû jin jî mil bi mil Kurdistan rabûye ama dencavê çi manekî mafê xwe pirsek yani rastî ji di navbera yekîtiya jina Kurd ji bo Kurd jina Kurd kar bike ez şaşma û navbera karê jina Kurd ji bo Sûriyê de yani her du tevrihev bûne aniha bi teqîma rewşa siyasî hikûmbûna me yê îro û dixwazin em behsa yani ji bo em bizan were bifikirin û bin alîkaran bidin encamên baş em behsa yekîtiya jina Kurd yek Kurd bikin li ser asa Kurdistanê yan Sûrî jina Kurd ji Sûriyê re çi xebat bike û statûyekî bi çi rengî bistînî ew di rewşa siyasî de gerek hibata zarar jinê tekuşer û partiyê gohîro divê kongra dîrokî de konferansa dîrokî de hazir bûne Slav û rêz ji wan hemî ran ez destpêkê çima konferansa yekemîn ê jinê Kurdê Rojava divê merhelê dîrokî de ez dixwazim bêjim tekuşîna jina Kurdê Rojava li hember sîstema behs bi dihî salan hate çêkirin. Jina Kurd berê ku rejîma behs hilweşe xarêxistin kirbû wek xûser saziya xwe ava kirbû